APR FC kipe y'ubukombe mu Rwanda iri mu gahunda yo gushakisha abatoza bayitoza mu rugamba rwana ishaka kujya mu matsinda Champions League. Wari abatoza bajya kuri batatu bose bashaka kuza kwizamo, ikaba iri mu biganiro nabo, ukaba nandi mwari yemeranya ko uzayitoza. Amakuru dukesha umunyamakuru Rigani ikorera Radio Rwanda aravuga ko APR mu biganiro n'abatoza batatu bashaka kuza muri iyo kipe ngo bazageze mu matsinda ya CAF Champions League. cya Tunisia avukamo, ariko reka ngiye kuri CV y'umutoza. Sinavuga amakipe yose yatoje, ngiye gufata ibihe by'ingenzi muri kariyeri. 9-7-9-8 nibwo yaratangiye gutoza, ariko umva ibihe by'ingenzi byaranze kariyeri ye kugira ngo umutinye niwumva niryo zino ugira ubwoba. Yego. Hagati y'umwaka wa 2002 n'2004 yari umutoza wungirije muri ekipe nkuru ya Tunisia, yari yungirije umufaransa Roger Romer. Batwaranye igikombe cya Afrika cyabereye wabo muri Tunisia. Match ya mbere murabizi ko Tunisia yatsinze u Rwanda ibitego 2-1. Uyu mutoza yari umutoza wungirije. Icyo ni icyambere wamenya. Ikindi cyaranze kariyeri ye mu makipe yaciyemo 2010-2012, iyo myaka ibiri yari umutoza muri Esperance de Tunis. Yatwaye treble yo ku mugabane wa Afrika, ibikombe 3. Yatwaye Champions League ya Afrika, atwara shampiyona, atwara n'igikombe cy'igihugu cya Tunisia hari 2011. Ibyo bintu yarabikoze. 2011 yatwaye ibikombe 3, shampiyona, igikombe cy'igihugu na Champions League yo mu mugabane wa Afrika. Urashaka amatsinda, umutoza n'urwo rwego. Yongeye kugaragaza ko ari umutoza ukomeye 2017-2018 atoza Tunisia nkuru nk'umutoza mukuru. Abafasha kubona qualification kujya mu gikombe cy'isi cya 2018 cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Baherukaga mu gikombe cy'isi cya 2006 Tunisia. Yongeye kugaruka basubizaho 2018. Uyu mutoza akaba aheruka muri USM Alger, niyo kipe aheruka gutoza. CV ye iraremereye, afite imyaka 62. Amakuru ahari akaba avuga yuko ngo yabwiye APR ati ni mumfatire ibihumbi 70 by'amadolari mu bimpe. Narangiza kumereza ibihumbi 70 by'amadolari rwarize na staff yanjye. Ngewe ndo umuntu w'umugabo sinzaruhanya namwe, ni 101 n'ibihumbi 500 buri kwezi. Wenda tubare byoroshye ni 100 z'amanyarwanda kugira ngo bitabavanga. Mujye mumpa 100 buri kwezi, ni hembere staff yanjye cyane. APR ngiyo 100 100 buri kwezi, ngewe ni hembere aba staff nzazana. Azayakina na Rutsiro. Ntabwo azajya ikina na Rutsiro. None se barema ikindi gihugu bahemba izindi kipe. Oya, ntabwo akavuze Rutsiro kwizige. Azajya akina na za Pyramide kuki tuvuze Rutsiro. Bugesera. Oya, ntabwo ari ku mupira wahanereza kwizige. Ntabwo ari byo. Level APR yayiminga izo ngizo n'amashami yaza akazitoza. Bara icyo APR viza kinini. Ntabwo iyo viza muri transfer ntuviza igito. Viza kinini ni Champions League. Kinini Champions League, that's the level. Nayo bya Marine ndore se niyazigaritse ejo bundi yazimaze. Suse ni ikindi riga ngo uyu mutoza ngo ubundi irango ntajya kozwe ikintu bita kudefanda. Umukino we ngo ni umukino wataka gusa. Kuko akoresha system ya 4-3-3 ngo nta yindi system ajya avangamo. Ucyakora ngo ni ukwataka gusa. Bya bintu bya Darikonovic byo kudefanda 70 igashira, uyu we ntajya bikoze. Mu byo twemeranye afite CVP, umutoza ukomeye, umutoza ushobora kujyana ikipe nka Tunisia muri Coupe du Monde, agatwara Champions League ya Afrika, akaba aba assistant bagatwara igikombe cya Afrika. Sevilla ivugira nta bindi. Hanyuma hari undi mugabo witwa José Miguel Azevedo Cardoso, ni umunyaportugale, yavutse 28/5/7 afite imyaka 53. Yatangiye gutoza 1993-1994 mu bana b'ikipe yitwa Espinho. 2003-2004 yari umutoza w'abana muri Porto. Ariko wumve na afite CV ikomeye, yatoje Braga nk'umutoza wungirije nabwo 2006-2007, ariko mva ku mugabane wa Afrika ibyo yashoboye gukora byibura. Yabaye umutoza mukuru wa Esperance de Tunis 2024, atwarana n'igikombe cya shampiyona ya Tunisia. Uyu mutoza
ari muri Mamelodi Sundowns. Undebere neza Petit Frere René, uyu siwe watsinzwe na Pyramide. Niwe Pyramide yatsinze, ariko imutsinze yatwaye shampiyona ya South Africa. Ageze kuri finale ya Champions League. Mu kanya gashize ejo bundi tuvuga ko Mayele batsinze 2-1, niwe batsinze kuri finale. Mamelodi yatsindiwe muri Egypt 2-1, niwe wari uri ku ntebe y'abatoza, atwaye shampiyona ebyiri ku mugabane wa Afurika, iya Tunisie muri Esperance ni Afurika y'Epfo muri Mamelodi, anageze no kuri finale y'igikombe cya Afurika. Yatoje n'amakipe akomeye, ari umutoza mukuru, yatoje Nantes, yatoje AEK Athènes, yatoje Rio Ave, yatoje Celta Vigo, afite CV ikomeye nyine. No muri Deportivo yaciyemo. Abatoza ngira ngo icyo nari ndimo ndavuga, abatoza ba APR Football Club irimo iraviza ni abatoza baremereye, bakomeye cyane, kandi ni intego APR yihaye. Ntabwo wamugani nk'uko wabivugaga analize ntabwo ziri based ku mafaranga, ntabwo ari cyo kintu cya mbere kibanze, ahubwo no kureba intego agomba guhabwa. None umutoza urumva nawe ntiwahemba gutya ubari Nyarugenge, wahemba ibihumbi 170 by'amadolari, wahemba 70 by'amadolari, uyu mutoza ukamuha izihe ntego, hanyuma ukamuha iyihe squad. Nibyo bibiri biracyane, ni ibintu bigomba kujyana. Kuko icyo nani ndashaka kuvuga hano, umutoza wa APR naba ari kuri iyo level yo gutoza ikipe y'igihugu ya Tunisia akayitwara mu gikombe cy'isi, bakazana umutoza utwara ibikombe biremereye muri za shampiyona ziremereye. Ngira ngo ejo nibyo bavugaga, yagarukaga kuri uyu mutoza watwaye wa Young Africans wakinanye nayo finale ya Confederation. Donc ni level, ni kiwango yo ku rwego rwo hejuru. Ariko ibwo APR yo iraza kubaka squad imeze gute? Kuko umutoza ntiwagira umutoza mwiza wa miliyoni 70 ufite umukinnyi w'1,500. Ngira ngo no kuri kumvikana hari ibintu bijyana, hari urwego rw'umutoza nyine n'urwego rw'abakinnyi atoza, bigomba no guhura n'intego mu muha. Kuko at the end of the day umutoza nubwo atoza, ariko atoza abakinnyi nabo bafite urwego bariho. Turabizi ko abantu ntago banganya ubushobozi bijyanye n'amaformation arabonye aho barerewe mu academy, hari na benshi baba bataranagize n'amahirwe yo kujya muri zo academy. So hari icyo kintu nyine nge navuga cyuko APR iramutse ifashe uyu murongo wo gufata abatoza bibihangange, haba harimo inyungu eshatu. Inyungu ya mbere ni yuko iyo umutoza ari umuhanga ku rwego rwo hejuru n'abamwungirije, abashyiraho uburyo bwa style of play iri suitable bijyanye n'abakinnyi ikipe ifite. No kuvuga ngo ni abantu bafite ubushobozi bwo kubakoresha imyitozo, bakareba ubuhanga mufite, bakareba ubushobozi mufite, bakavuga ngo iyi kipe dufite icyatuma ikina igatsinda twayikinisha gutya. Kwikinisha gutya hari ibyo René yaravuze byitwa amaformation cyangwa ko bapanga abakinnyi biriya bya 4-3-3, ariko buriya bijyanye n'ubushobozi bw'abakinnyi muri coaching nibwo noneho wigisha ibyo bita animation. Ubwo nabangiye mu materima akomeye cyane, yasaba ibisobanuro birebire, kuko animation nuko tugarukira hafi cyane ngo animation offensive, animation defensive, wenda tukajya muri utwo gusa, ariko burya hazamo n'izindi factor nyinshi ukora animation offensive. Ese nkeneye gushyira Barafinda ku ruhande kubera iki? Niki nshaka ku muhinga wanjye? Ndashaka umuhinga wenda udribra, akerimina, akajyana baro akayigeza muri box. Ese Barafinda afite capacity yo kudribra? Abasubiye ku isomo rya dribble, Barafinda yigishijwe kudribra cyangwa Barafinda bikora bya kimeza? Agahita avuga ati iyi si yo level. Uyu muntu agenda yitega, cakira umuwinga w'isasu, ndamufite muri Tunisia, aragurwa 200 by'amadolari, twikwirirwa turuhanya, agakora ku rutsinga, akamwe ati we Petit, ngewe ndi Nyarugenge mfite yo projet, manuka. Chairman ufite 200 by'amadolari, nzanira umuwinga hari. No kuvuga ngo hari capacity y'iby'umutoza abatashobora kukwigisha abantu bo kuri ino level. Kuko abangaba baba barageze kuri izi level zo gutwara ama Champions League. Abangaba mu mupira ntubageranye n'izi seveza ba Rugaju, izi ngizi za Sena n'izi za Bezi Kigali. Twese tubona za Kafu yes, ariko wibagereranya nabo kuko level baragezeho umuntu maze imyaka 20 muri kariyeri wateruye ibikombe. Abangaba bageze ku rwego rwo kuba ari nk'aba instructor. Uyu nguyu nabonye afite UEFA n'abakinnyi agomba guhura n'intoranwe n'injonjore zumva umwitozo we.
wumvise uko bigomba kujyana right ugomba kugira squad nyine ikomeye. ntekereza ko iyi level ikwiye sibyo Kazu so umunyatunisia yadutsinze igitego cyitwa Santos bari bararokrise tukina na Tunisia baraguzugwa n'igihugu na Tunisia ifite abantu yazanye nabo Al Jazeera umwe n'igihugu ngo badutsinze ibitego 2 harimo witwa Santos na Jazeera na Jazeera yego 2-3-2-4 ubwo mbere yuko yinjiriza muri Tunisia no mu kipe ni watozaga ikipe yatangiye imyaka 23 uraba ko 2-4 mu kipe y'igihugu se yungirije umutoza wongereje ari umutoza wungirije kandi batwaye cyane uraba ko yateguwe neza rero amaze kuvayo rero 2-4 yahise ajya muri Club Africa ajya kwitoza nk'umutoza mukuru 2-5 nabo bwa mbere gwarabaye umutoza mukuru head coach 2-5 ahita yerekeza muri Club Bizerte nk'umutoza mukuru 2-6-2-8 imyaka 2 yagarutse kungiriza mu ikipe y'igihugu ya Tunisia ari nayo imyaka myiza umutoza burya kugira ngo abe umutoza utanga umusaruro kandi mukuru akenshi no kuba afite imyaka 40 urumva ko 2-5 utajya ko umutoza mukuru 2-4 2-5 ari muri Club Africa afite imyaka mu kipe y'igihugu yari afite imyaka 42 yego 2-6-2-8 ngo yagarutse agaruka mu ikipe y'igihugu yungirije 2012 yahise ajya muri Esperance de Tunis atwara ibikombe 2 bya shampiyona atwaramo na Champions League agenda gato aragaruka 2012-2013 agaruka muri Esperance de Tunis kuko umva nko muri iyo sezo 2011 yego yatwayemo igikombe cya shampiyona atwaramo Tunisian Cup igikombe cya Tunisia atwaramo na CAF Champions League cyane umwaka ukurikiyeho bitatu icyarimwe muri 2011 nuko ari muri Afrika ariko ku mugabane w'Uburayi ni ibintu bitoro biremereye nibyo umutoza wa Saint-Germain yakoze igisezo ariko ku nshuro ya kabiri yakoze muri Barca na Pep Guardiola yakoze kabiri muri Barca na Man City no muri Man City hanyuma umwaka wakurikiyeho buriya yatwaye shampiyona back to back yisongera atwara shampiyona muri Esperance 2012 yisongera ayitwara muri Esperance kabisa maze 2013 ikipe y'igihugu ya Tunisia iramugarura nk'umutoza mukuru 2014 yerekeza muri El Jaish atwaramo Qatar Cup igikombe cya Qatar yego cy'igihugu 2014-2015 yerekeza gutoza Kuwait ikipe y'igihugu 2017-2018 agarurwa muri Tunisia ayikarifiya mu gikombe cy'isi yaje yihereza qualification aranayitwara ayitwara mu gikombe cy'isi mu Burusiya 2019 yerekeza kurya amafaranga muri Al Duhail 2021-2022 ahita ajya gutoza Kuwait Sporting Club muri Al Duhail nta guciye mu ijambo njya mbyibuka asezerewe ubwo yaramaze kuviramo muri kimwe cya kane cy'igikombe nakwita Champions League Asian Football Champions League muri champion yarushwaga amanota 2 n'ikipe ya mbere bavuga yuko ikipe yabanje kuyobora inarusha amanota 8 ya mbere bari barizeye igikombe bayakuramo hasigara 2 baravuga bati hasigaye amanota 2 imikino isigaye ntabwo twizeye ko adversary yayatakaza ati ikindi twagusabye byibuze kutugeza muri demi finale y'igikombe cya Asia Cup muri Champions League ya Asia ati rero turabona yuko usezerewe igendere n'ubundi ntacyo tubona nk'igikombe uzadu nicyo cyamuvanye bura muri Qatar muri Kuwait rero ajya gukumba ibikombe byose kuva hageze 2022 yatwaye shampiyona 2022 ayitwara 2024 yabanje akiyagera kwanza yabanje gutwara igikombe cy'igihugu igikombe bitirira umwami wahariye hanyuma ahita atwara igikombe cya shampiyona 2022 acamo umwaka umwe atwara icya 2024 ahita agaruka mu mwana Afrika agaruna USM Alger yego ubu yatozaga USM Alger uwo ni umutoza umwe Nabil Maror iyi sezo irangiye bararangizanyije nta hana mara umwaka umwe kandi wumva muri Kuwait yaramaze 3 ushaka shampiyona yoroshye ariko nta gitutu ushaka kuba nta gitutu muri aya matipe y'igitutu mbona y'igitutu nta hana ajya mara umwaka urenze umwe haba Esperance uyihaye ibikombe 3 ahita agiye aragaruka nikagenda ahita agenda umwaka ibintu bibiri kuko umusaruro arawufite ushobora kuba imyitwarire yigoye ushaka kuba ari umuntu ugoranye ariyo bambwiye ngo Miguel Gamondi uratozaga Yanga ngo imyitwarire ye iragoye ubuyobozi bw'ikipe yari yose ntabwo bwabyihangana ko yatoza imyaka 3 kumwihanganira biragoye kumwihanganira imyaka 3 ntibibaho kuko umutoza ufite umusaruro kandi udatinda hano
akenshi haba harimo icyo kibazo. se burya yakinnye no muri Hanovre. yakinnye muri Hanovre za kera aje kintu mpira mediateur hatari kabisa muri za Hanovre, kina muri Esperance, za Bizerite, za Arahiri. kurumva ko ari yizeye cyane. Erize mediateur ukina muri ama equipe. Ni umutozo ukomeye. Sasa aya makuru ndumva nyamenya ko ari Kigali ninjye watangaje mbere ejo ku munsi w'ejo. Kimwe mu bintu byabiteye burya mugani gushaka amakuru biravunanye. Reka nkubwire nka procedure gato kazo kugira ngo menye nk'aya makuru ko ari Kigali, kuko yaje mu ibanga rikomeye pe. Yahageze musibe ejo mu masaha y'ijoro bimenyekanye yaba atari igisirikare. Kuko nigeze ku aperizana wa Munyatunisia ninde Nizar ni Kamfiri. nakora kuri radio Umucyo nkorana na Olivier nibyo yagiye muri Australia. Aravuga ati ko mbona ku mbuga nkoranyambaga Olivier wajyanye na Kayigamba ko mbona ku mbuga nkoranyambaga hari umutoza wasezeye muri Tunisia bamaze gutoza ikipe yo mu Rwanda yitwa APRFC. Asezera kuri radio yitwa Mosaic. Nta muntu wari ubizi. Noneho mbibaza perezida w'icyubahiro. Aravuga tubibwiwe n'iki? Njyambwiye ngo yego. Ahubwo yarambwiye ngo bibwiwe n'iki? Yarambwiye ati nanjye mbikuya. Uzi ibintu byarabibaye. Nanjye ibyo bibazo narembibaye. Icyo gihe ngo na kamarade Katibu arambaza ngo Katibu baramubwiye ngo aho numenye igisirikare. Katibu baramubwiye ngo genda ufate umushyitsi. Kamarade umunyamabanga. Umuntu yabimbwiye nyuma. Baramubwiye ngo genda ufate umushyitsi umeze utya ushakaho umucumbikira. Nabyo kuvuga ngo genda ufate umutoza mushya. Umuntu yanyandikiye yarambaza ngo we genda ufate umushyitsi. Hari umushyitsi uje witwa Kanaka genda ufate. Amujyana kuri Remigo ndumva. Ibyo kuvuga ngo ni umutoza mushya byaje nyuma. None umva nkubwira ikintu gikomeye. Uzi ko umupapa se nta hotel ari kubaho. Kuko mbere byo mahoteli byahitaga bimenyekana vuba vuba. Ubu ni muri amazu asanzwe akodeshwa igihe gitoya za Kibagabaga ni haryamye umupapa. Hoteli ngo mujya kumva umuseriveri ngo kuko bonye umuntu wera kuri reception. Amazina yesi ngaya ntavuye hana. Ikindi hari igihe umuntu avuga ati umuntu umuzanye ko mbona muzahanaha mu ikipe umuntu bazanye uyu ni uko bishobora guteza ikibazo. Noneho ntabwo abasirikare bemera ibintu byabo ko bijya ku mugaragaro nta mpamvu. Umva APR natinyemo bucece natinyemo. Sasa hari umugabo w'inshuti yanjye yitwa Waled, reka muvuge. Waled ni umugabo w'umutunisia. Uyu mugabo tumenyana ari mu bagabo banamfashije cyane turi muri Tunisia. Navuga ngo APR ijya kujya muri Tunisia ntabwo yari ifite umu advance party, ntabwo yari ifite umuntu ugenda mbere ngo ajye gutegura urugendo. Ahubwo Waled asanzwe abafasha ajya bikorera APR. We ni umutunisia yabayo agenda akabategurira hoteli muzabana naha nimba ari Moradi nimba ari nibi. Urumva rero sasa ngiye urumva nari mukeneye byihariye kubera kugira ngo nzabone simukadi yo gukoresha n'ibiki byose ari ibintu byinshi yagomba kumfasha. Kandi nzabona ko nageze match muri ubwo buryo. Ugenda ko iyo mageze muri abashyitsi baravuga ati nta bakeneye kuvunjisha amadolari n'urugendo kuvunjisha amasimukadi simukadi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo kera nta n'umuntu wari ubizi. Tujya muri Gabo ari nabwo bwa mbere nari ngiye mu ndege Amavubi ajya gukina muri Gabo. Nafashijwe n'umuntu wo muri Senegal. Napfuye kubaza gusa ku muhanda aho ngaho kugira ngo muri simukadi arambwira ati simukadi hano ntushobora kuyitunga. Urabona natwe byarahindutse icyo gihe twebwe twazigura kuri kioski. Washaka nayishugunye ugafata indi cyane. Ati hano nuko bayikwanditseho nuko ngo genda yandika ku izina ryanjye nyigutize ni match nirangira uzayinsubiza. Uko uyikoresha nibirangira uzayinsubiza. Nogeje match amagaze ku ruhande. Oya akuri ruhande mbabwire nepo cyabaye cyo gihe ko nyijyanya igakorerwaho ibindi bintu byaba bibi byamugiraho ingaruka. Noneho njyewe urumva nari mfite simukadi. No mu kugira simukadi urumva ntago delegation yose twajyanye wari ushinzwe rekito mu APR to yaje nyuma, ariko akaba akeneye communication. Urumva muri stade nta internet yari hari stade ya US Monastir, byasabaga ko nari buze kubona simukadi yo gukoresha.
ngewe ndavuga ko ngewe biroroshye uyu mugabo twamenyeranye yamfasha naguha iyanjye ukayikoresha sibyo hanyuma ngewe akamfasha kubona indi donc izo communication nyine zitangira aho ngaho nandi kuvuga ikintu cyatumye tuba inshuti zitangira aho ngaho amuza n'undi musore rwose baho ngaho muri Tunisia akajya amfasha mu communication mu minsi yatambutse bagenzi bacu banditse inkuru y'uko itwa Nabil Maror ari umutoza uri kuvugana n'ikipe ya APR akangana nibagiwe aranyibukije katibu w'ibihe byose Olivier Gakwaya twari twicaranye mu ndege reka nge na bwa mbere arambara Yesu bwa mbere tugiye nagiye mu Bubiligi na Sabena Sabena yasimbuwe na SN Blasos aravuga ati jewe nagiye mu Bubiligi na Sabena ati ntabwo ari bwa mbere ngiye mu ndege wakomeza n'ikije Olivier ati ndabitse yagabo twarajyanye okay urumva so noneho uwo muntu avuga nti ese nzakuraho ama connection kuko i Kigali hari ukuntu bisa nkaho bitoroshye kugira ngo umenye koko uyu muntu ari mu bigana n'ikipe ya APR cyangwa ari muri gahunda zo kuza mu Rwanda koko nibyo wenda ritembereye gusa bimeze biti ndamuhamagara ndamubwira nti sasa unshakira amakuru uri umunyatuniziya toza waje n'umunyatuniziya biroroshye wewe unshakira amakuru yuko ibyo bintu bihari koko cyane guhita hamagara umuryango we biroroshye umuntu wa hafi we we yahise ampuza n'abantu none babandi bava ngo day to day nkuko bava mu kazungu akora hano umuntu ushaka kumenya amakuru y'akazungu akamuhuza nanjye urumva ngiye biroroshye kumenya ko kazungu ari mu Rwanda cyangwa atari mu Rwanda yaje i Kigali cyangwa se ari muri ibi n'ibi ni n'umuntu uri umuntu tuganira kuburyo ushobora kumbwira gahunda zawe cyane ntabwo abyo nyinshi kuvuga ngo nubwo ubu ntaza aho ari ariko twari kumwe ku kazi twe turi kumwe ku kazi cyane umutaramu rero ndamuhamagara ndamubaza ntise bimeze bite amakuru ni meza ibi n'ibi ni barabata umutoza nta kazi afite koko ariko yambwiye ko ari umuntu ufite ama connection ya naya nanga iwanyu mu Rwanda ashaka kuhaza ubwita byo nyine kuba mu Rwanda arashakwa mbihuza nuko kubigwi bye yamushaka ni yihe mbihuza nuko nyine hari ibitangazamakuru ngendeye mugenzi wacu yari bipostinze witwa Mutangazaje ndavuga niho cyatumye ntagira kugenda nkurikirana navuga ngo ese koko byaba ari byo ejo